چەکدار و تانکên ئەرتێشە سووریێنە دچن ناو باژارۆکێ سەحنایایê دورزینشین li başûrê Şamê. ام هاتنه باجاروک صحنه حتی الیکاریا براین خال اسایشا گشتی بکن ام سر بو وزارتا برفانینا و جمه هاتی خوستن نفچه بپارزن ام هاتنه تاوانباران ج باجاروک درخینن و کنترول بکن ام لسر داخوازا ولاتیان هاتنه نافچه به صدم هبونا هیز نیاسایی کو پیوندین وان به آلین درو و ناخویر هیه و لدروی کنترول دولتینه ام بختور بون کو گروپ نیاسایی نمان و منافچه خو کنترول کرد. سێ ڕۆژ دەبن ناوچەیەن دورزینشین لە گوندەوارێ شامێ بوونە مەیدانا ڕووبڕووبوونێ دنابەرە هێزێن حکوومەتە نو یا سووریە و چەکدارێن دورزیدا li gor çavkaniyên fermî yên Sûriyê ji ber şer bikêmanî 22 kes hatine kuştin û 16 ji wan karmendên asayîşa Sûriyê bûn û 6 din jî çekdarên durzî bûn. Di heman demê de çavkaniyên xwe cihî behsa kuştina nêzîka چیل کسان دکن هیجی ایریش لسر گند و نافچین دورزینشین بردوامن لیدما ام جبو جرمانا شر دکن ام جبو سوریه شر دکن ام نه جبو دورزیان شر دکن جرمانا سوریه یو سوریه جی ولاتی میه ارتش اسرائیل جی نافچه بمباران کریه و راگهان ایریشن وی لسر شامه جبو پارستنا دورزیان بون و سه بریندارên durzî jî veguhestin Israîlê heta çareseriyê bibînin.